دما بخیر تماشاوران هجا جنگه همه ایرو نافچه پاسورا آمده ام هاتن گنده کانکان هرما چم پاسوره ام ایرو چاودرین خوش برا راگینن ام باورد که برنامه و کری ببه جنگه تثبیت کرد نها تماشاوان جام هدی دبر کاشوه دارد ام داد که وجر ام بشن حتی چم پاسوره لیت خوازم اینکه باله بکشینم سر افکین کل کاشوه داره هنه برپالو خراخ چم پاسوره گلک فکین خوازایی هنه همه وی داری رخ عالی گنده کانکا مرد کاره بیجه به تواهی همه داره کزوانانن جخوا لبر خویات کج داره کزوانه و دریجی گلک گرتنه وشی گلک بوان و هنه دا آستا چیبونه دانه هدی و دزانن یعنی لکردستانه قهوه هری بناودن قهوه کزوانه یکو قهوه کردستانی ام پیناست کن لوراجی دناو ارنگاریا کردان دا لکردستانه مرو همال هر چیایی لهر داره ممکنه راست داره کزوانه به لوراجی هرما چم پاسوره و هرما کو امروز چم پاسوره تدا درباست به همه بگشتی داره کزوانان مرد کاره بدین تابیش بلی کزوانان جی هن دارن فکین خوازایی دجی هنه اتخوازم دسر بحث کرنا دارن ده هنکی از مجاره وکم بحثوان دارن جی بکم دارن کو و دزان دناف خوازای دا گلک فکین خوازایی هنه وکه هجیره وکه بعیوه وکه بلالوگه گودیشه تعوکه اوانه همو دناف خوازای دا ممکنن یعنی مرو راست بیل کردستانه لهر داره کردستان جی کو چیابه و دارو بر هبه آب هوای وی داره ام بیجن هینک به آب هبل وی داره اوان تشتان از گنجاون وکی من بیر کر شقوق جی دیسا یک جوان دارانه لوی هرمه ممکنه مرو راست وان همو فکیان وره جبو وی جی دوی ام جوخوازای حس بکن ام بزان به تکلیف خوازای را چیکن ام بزان به نزیکاتی خوازای را چی بکن لوراج خوازا گلک تشتین خوش د آفرینه خواب خود آفرینه دم رات خبر چاوه ما ام جدوی چارشوه دم نزیک خوازای ببن ام گلک تشتین باشیش خوازای بگرن لوراج دوی ام خوازای حس کن ام بپارزن
gelek baji te dibin atmosfera baye da az hawl dedim denge xwe bigînim ve bifikirin li bir darekî fêkiya xwezayî heye ew jî insana serê wê jê kirine yani darê kiçel kirine ew jê vegeriyane yani em priya dibêjin mûl zimanê me hat lê însan dîsa jî ji heft û heşta xwe nayêne xwarê yani ev nekarê mirovahiyê nekarê însaniyetiyê ye yani van darana insanan av nedane insanan bi destê xwe darê dananîne lê wira ji darekî xwezayî çî şê web darê ye hûn diçin darê dibirin. Ev ciyê niha stêda dimeşim jê ra dibêje dirincê ga di vir de ji ber ku dewaran birine avê yani gelek serberjê re vê derê lê ji ber ku wekî rêya dewaran hatiye bikaranîn jê ra dibêjin dirincê gayan ev jî taybetmendiyekî vê herêmê ye bi rastî jî ji xwe şibe dirincan meriv gafekî davî şûn de kevirt heye ji xwe niha jî ez dixwazim hinkî besa şiklê erdnîgariya vê derê bikim her wiha dixwazim di pêbezkirina şiklê erdnîgariyê de navê cîwaran jî ji we re bêjim li pişt min sorê kêmê jê re dibêjin ji ber ku axa wê derê û kevra wê derê helane soringî ye jê re sorê kêmê dibêjin ji xwe pasûr bi xwe û dizanin navê pasûrê sûr û sor jî hemwate ye rexê min ê alî çepê jî xirxal jê re tê gotin xirxal jî berpalê çiyayê ku bi dar û bere wekî çawan gotinekê ye dibêjin xirxilandin gava tiştekî ve tê xwarê em bêjin dar pir fêkî bigire guliyê daran xwar bibe dibêjin xirxiliyê ew jî çi ye xirxal di wê watê de lê wira jî meriv gava li çiya mêzet ke çiya hemû wekî hilweşe hemû bi dar û bere ew jî ciyê şanaziyê ku vê herêmê wisa bi dar û bere erdnîgarî ji ber ku çemê pasûrê di vir da diherike ev darbenda ku çê kiriye ji xwe bi avê pêkane di demên borî da yani em bêjin bi milyon salan berê dema felaketên xwezayî çêbûne laser rabûne ji xwe wê gavê vadî û em bêjin geliyên ku heyîne çêbûne ev der jî bi wê rêbazê jî ve lewra jî dema meriv wisan li şiklê erdnîgariyê dinêre qerqeziye zinariye zığiriye kevra vê derê jî hem kevra kire û hem jî kevra wekî av ku ji mermerê çêdikin me behs kiriya behsa darên fêkiyên xwezayî me kiribûn êca li vê derê darên vê derê jî giştî darên mazî û berû ne niha ji destê min da berû hene ji van berûana jî dibêjin berwê gayan me behsa dirincê gayan kir berwê gayan jî li virin berwa ziravik jî ew jî jê ra dibêje berwa bizina li vir dîsa kaniya kêmê heye li aliyê hemberê min jî dîsa kaniya masiyan heye ev der di heman demê de ji bo niştecihên herêmê ciyê serlêdanê ye ciyê bênvedanê ye ji xwe tên li qeraxê çemê pasûrê seyrangehê em hêdî hêdî ji xwe em dad kevin
چم پاسور جی املوی درجی چافدرین خو بوره یک پار و بکن نهات شتی کل و داره از بس بکم دی سال بر داره کی تعوکه یش خو دزانن افدارن خوازایین کو مبس آن کربون اوانا بهتر جکوره هست که جبر کو کور هینی که و هر وها اف گلیه و درجی با آو چم ده حرکت دا لوراجی هینک دمینه افدارن خوازایین تایبت افکی وانا بهتر جکوره هست کن لوراجی دزنارن و داره داجی هر گافا کو هر بوستا کو مرف بنره ممکنه که مرف راست داره کی فکیه به او جی تایبتمندیه کی خوازاییه بلکی دهجاران ما بس کریه پاراستنا خوازای به انسانان دویبه کرن لی صد مخابن انسان وسان داری ناف خوازای دبرن جبو برجمندی خوب کردن افجی دسر داجی ترینا که داره فیکی نه یکو انسان فیکی جت و داره توی اویا افجی قول کرنه و آنین لبر آویتنه بفکرن داره کی وسان کی بیا د 15-20 سالان da belki ne ve rewşe insan diçin bi bivran û bi dasan dikevine dibirin û tîne wisa davêjin. ارنگاریا کردستان جبو جنگهی جبو مروواهی جیکی گنجانه جبرکو هرما بتایبت هرما باکور چیاییه لوراجی مدنیتن بری دستهلات و داگرکرین کل سر آها کردان بجی بونه داگر کرنه لوان جین کو مثلا ام برنامه جنگهی چیت کن وکی جنگهی وانجی بکار آنیه جین استراتژیک جین ساپه جین آسه جین کل بر چاو نبه چما چونکی انسان وگاوه مدنیتن هیجی جبو پاراستنا خواه جبو برجواندین خواه حتی کاربونه خوش هفودو وشارتنه جبو کو نین دیتن لوراجی جیان ساپه و جی آسه جبو خواه اوه کرنه ین کو هزدار بونه جی به طایبت جیان استراتژیک بجی بونه کله هین خواه وارگه هین خواه جینگه هین خواه لوان درانا آوا کرنه اجا جبر کو ایرو ام چم پاسوره لگلیه پاسوره نه لورا جی لبر جی وکی جینگهی پرسان بکار آنیه هرچندی دیروک نکه و نبه مجارا مجی لی جی کو ام بین دما کو ام بیجن بهنا دیروک جوی داره بی لازمه ام بچن گوتنا بجی بسا و داره بکن لورا جی لپشت من اف زنارن کول پشت مخیات کن جراد بیجن شکفتن کانکان اف جی د سردم کی دا چکرن پرسانن پرس لور بجیبونه جی کی براستیجی یعنی نایدی تصاپه مرو حتی نشوی درجه شونه شکفتن جی مرم نزانه کلو شکفت جی هنه شکفت بجیبونه شکفتن جی براستی هم د سردم دوریشان دا جی دوریشی د شکفتن دا بجیبونه یعنی شکفتن هیه کو ام بجی دست انسان هاتنه چکرین او جوخا خوازایی جی وکی شکفتی هبونه انسان پیرا لیسنه بهتر لگور بجیبونه خود تشدانه لورا جی و داره گلیه پاسوره کو اونو گلیه گودرنه سر دعاوه دبن یک
لوی دری جی وکی شکفتن کانکان شکفتن پرسیان لور چه کرنه لور لپشت من خواست وسان کرتا بحثه کی بجی از بحث وان شکفتم کم چونکه اوجی جیه کی جنگهیه انسان لور بجیبونه tabi خواza ام بجن جنگه تنه نجبو انسانانه جبو گلک زندیانه دناو خوازای دا جد میلیونی زیاده تر جورای زندیان هنه انسان یک جوانه بفکرین جد میلیون زیاده تر جورای زندیان هنه انسان تنه یک جورایی که جوان دخوازای دا بخوازای را دلیزه بفکر هم جبو بجیبونه خو بخوازای را دلیزه جید ده خو و هم جیش خوازای تشتگره لی د سردما ایروین دا دما عمله دنیرن انسان بهتر zarar دادن خوازای یعنی جبلی انسان تو زندگی کی zarar ناده خوازای çünkü ev خوازا مال وان همویانه جنگه وان همویانه لوراجی تو آجاله کی فرنده کی کرکشوه کی یعنی حیوان ناف خوازای ته حیوانه کی zarar ناده خوازای تنه انسان ده مگوت یا 2 میلیون زیاده تر زندی لدنیای دجین دناوا وان زندیان دا جبلی انسان تو زندیه کی zarar ناده خوازای نهاجی ام هدی دگینه بر آویز دنگ آویته لوان درانجی دار فکیان انسان دانینه جخواد دم بره دا لور آش زیل بر آوی دیگریان آش آوی لوراجی انسان لور داره چاندنیا داران کرنه دار سیوانه خوخه هنن هرمی هنن هروها هجیر هنن تری هیه تو هیه یعنی گلک دار هنه هجیر و درزی هجیر رشن مقاسک بره یک دوجه خوار گلک بتامن دی سال بر قراخ آوی داره چنارن هنه لور شوید جیه بود زانن جیه که آو هبه چنار خالور دگره چنار بهتر دور درته یعنی مرد کارا بیجه جیه که آولی هبه جنگه ها داره چناره از سرچاویا آوا کی بناوی کانیا کمی تزانین از نها لوی دریمه سنار پشمن هما آو جبن لور درته منتظانم دنیا دا ارنگاریا دنیا بهتر آوه یعنی بجاهی بهتر آوه چبون آوان جی به روبارن پجوک بجدر کن پکانه اف جدر کن بوی رنگی ل چیان دزن و هر وها لگلی و نوالان بلاف دبن هاجی لور جبر کو اوجی آفتنه سراوه و دنگی ویجیته دنگی موتور خطه جدرکن آوان جبو تواهی زندیان گرینگن جبو خوازای چونکی بنگه ها آوان جدر کانن چیانه اگر چیا نبن اوه گلیت نبن اوه آفت نبن اوه دشت نبن اوانا وکی کمو زده هبودو تمام کرنن لوراج گرینگیا جدر کن جبو انسانیتیه و جبو همو زندیان جی گرینگه لوراج ام هات سر جدر کا کانیا کمی کو لبر آشه بره آشه آویجی دیگریان اما قاسک شون دا درباس شون آش دی ببین برماهین آشهجی هنه منتظانم بره انسانان گنم خود برند آشان دا داردن لهر دره آشتنه جبر کو لهر دره آو جیتنه جین کو به تایبت آب نوان زده بن جنگه هم بوی رنگی بهتر آش لوان درانه هبون هم جیجی هبون آب بپار بون دوراجی بروجان
genime xwe dibirin dikirine dorê û dardin ev jî rêbazekî berê ye. Niha jî em hat ber çemê pasûrê em ê şayekî ji xwe re çêkin. Niha jî me agirê xwe kir. Ji xwe însan têne vê derê wekî seyrangeh bikar tînin. Li vir jî kuçikiyên wan, firaxên wan jî hene bi rastî, çaydana wan filan jî heye. Yani însanê vê derê wisa dilnizmin, tev û talê xwe jî li vir hêştine. Ev heman demê de ciyê seyrangeha niştecihên herêmê ye jî. Wekî me got li vir jî kuçikan wan jî heye, me got em çayekî jî ji xwe çêkin, ez hêvîdarim. Hevalên me ku li vir çaydana xwe hêştine yan tev û talê xwe hêştine jî neğey dibe me re. Em çaydana xwe jî bidin ser agir. Jî tamam e. Xalû xirştî bav jî bila agirê me geş bibe. Ha jî bila hêdî çaya me şêve. Ev ciyê niha ez lê me ava pişt min ku xiyat ke ava kaniya kêmê ye, yek ji şaxê çemê pasûrê ye. Zêde dirêj nîne lê hema bi qasiyan bêje 150 metre ji bintara çiya ji binê zinarekî dertê tevlî çemê pasûrê dibe. Her wiha çemê pasûrê ku bi di şaxan çê dibe. Herêma ku nîvro jê re dibêjin, ango navro jê re dibêjin, li wir çemê çiyayê guhermê û her wiha çemê çiyayê ji alî şêna mûşê dertê, aliyê andokê ki andok li pasûrê çiyayê herî bilind, çiyayê herî bi nav û dengê andok, ji gelek serpêhatiyan re jî mazûvanî kiriye, ciyekî hêja ye, ciyekî girîng e, taybet e ji bo Kurdan. Ew her du av ku ji çiyayê şênê û guhermê dertên li bin pasûrê li wir dibin yek çemê pasûrê çê dikin. Çemê pasûrê jî diherike li herêma ciyê ku serê du avê tê gotin, geliyê aşa ango geliyê godernê û çemê pasûrê ku dibe yek li wir derê dibin yek û pişt re ew nav diguhere dibe çemê hesika ki çemê hesika diherike li pêşiya çemê hesika jî destilatan bend girêdane, bendav çêkirine, bi salan e bendava Batmanê hatiye çêkirin. Wan derana, jîngehên wan derana hemû ketine bin avê. Êca ev ava çemê pasûrê û çemê sinda ango çemê sarmê ku li serê du avê dibe yek li wir jî santrala hidroelektrîkê hatiye çêkirin ev çend salin. Ev jî biye sebebê ku çıkandına avê, kêmbûna avê wekî niha ez wisa dîtbarî jî nîşan bidim. Mesela ev herêma ku niha ciyê ez lê me zû habiye lê vî qeraxî du beşan me dikare pênaseb ke wekî formayê taximekî aliyekî zûha aliyekî av e. Ev jî boneya ku ev bendav û filan hez têne çêkirin tesîr li ser
آب هوای جید که لسر آوی جید که چما جید که جخواد من دم داوید لپاسوره پرسگریکن آویجی درکتن گلک برتکن دوی مجار داجی جالیه گل پاسوره و جالیه گندیان و گلک هاتن نشاندن لوراجی اف آون هرکبارن کو به هیبت جبن چیایان جبن زناران درتن دست دستلاتان پیشی لوان تی گرتن دنگ او آوانا دنگ او خزایا به هیبت تی براندن ام جی وکی اکیبی به سالانه ام وی کاری دکن ام چاودری دکن دناف خوازای دادگرن ام خوازا پارزن جو خوازای حس دکن ام دخوازن انسان هموش خوازای حس بکن لو راجی اف آون می به هیبت هرکبار بدنگ موتیفا سترانان به ریتم و آهنگا ملودی سترانان ده هرکن اوان آوه مج آلی دستلاتا و پیشیل وان تی گرتن دنگی وان تی براندن لوراجی ام وکی اکیبی هر گاو وقت ده هر برنامه ده ام باله دکشین سر ام لخوازای خودی درد کهون ام باور دکن دنگ مجی دگی انسانان او انسان کو دنگ مدگی وانجی تید گیجن کو ام چد بیجن آرمانجا مچیه از باور دکم اوج دزانم اوان درانا جنگه به میلیونان به هزاران زندیانه مافه تکسی تنه لسر جنگه ها وان زندیان همو خرابی چه که بله تماشاوانان هجا جنگه همه ایرو چمه پاسوره بون ام هاتن و داره ما باله کشان سر خوشینک و دست درجی آل سر چمه پاسوره و هاوردوره ام باورد کن برنامه کری و جهات ام حول بن هفته بیل جنگه هکیدن دیسا درکم پیش بریوه حتی و دمه هایش قابل سلام و رست کنداوی که بجوگ بو دبه که یه اف داره کش بکه او به جدور و لنبه این باجر دخویان دیا من تکت بیرا من دگریان سپی همه وسا بیدنگ خاصک شاودرید کر به دزیکا جغارت پیچیا دگریان پاشی ام لحف داتن من لبلورت خست جغاره خارد بو ام دگریان